Gospodin Mandić, završio je susret 16. finala. 0-2. Ja vam mogu čestitati na svemu ono što je Papu Daza prikazao. Vaš komentar? Pa nije ono što smo htjeli, to smo otprilike napravili, da pružimo častan i pošten otpor. Koliko smo u tome uspjeli, evo, rezultat je za nas zadovoljavajući, iako smo izgubili. Do 90. minute ste imali 0-1, zadnjih 10 minuta ste pokušali stisniti. Pa tako ideš, probati izjednačiti, ako prođe, ako ne. Jeste li ponosni na svoje momke? U svakom slučaju, svaka čast, to je odrađeno. Zadnja linija je bila perfektna danas. Da, pa to inače se zna da mi tu smo dobri. Stipe i Šantić mogu prije igrati nego ovi igraju u zadnjoj liniji. Šta, zadovoljan sam sa... Je li to najveća vaša trenerska utakmica u karijeri do sada? U svakom slučaju da, jel. To je ipak 16. finala kupa i kažem još jedan put mogu čestitati svim dečkima na izuzetno korektnom odnosu prema igri. Možda da smo se malo ranije trgnuli, da smo probali, ali igrati onoliko ipak je to normalna stvar. Treća ligaška, treća momčad HNL-a. Koliko je sad došlo do pražnjenja? Sad treba ponovo motivirati momčad za subotu, za nastavak prvenstva, tako je. Morit ćemo se dan, dva i idemo dalje raditi, nas čeka još 5 kola prvenstva i to je to. Ambijent danas? Pa perfektno, sve, bez jednog incidenta, stvarno vrhunska predstava. Hvala lijepo, iskrene čestitke.